So bay, kung masuroy mo Lapu-Lapu City, usas pinaka paboritong kananan sa udto dire depende sa City Hall, morning crispihan o na mga pritong manok, mga pritong baboy, mga pungo-pungo style, pero mas daghang choices kay nasa sila sabaw, laing mga utan, laing mga sudan, I mean. So mo ni ron, dili ta mo suway ka. So, maniotto ta, guys. So, akong ganahan kayo dire kay preskong luto ilang mga laman loob o ilang mga karne. So, lami, limpyo. Yeah, I'm sure barato ni ron. So, makaon ta dire. Your destination. At kalindi, imong headlight. Mapasyan kang bagerya, ana. Maski kung sabay may tabo sa dalan, kay bawang na may ana, tumagon ka sa PNBC. So, manatagkaon na sa Christine and Justin Crispihan o atong nagasto 110 pesos ra. Mamong ipalit is tinae, manok, fried chicken, plus nagkuhan pa og kinilaw og usa ka rice og 20 pesos na tubig na 1 liter. Wow, 110 ra. Imagine. So, thank you so much for watching Carinderia Explorer. So, kung ganahan mo nindot na kananan or lami og barato na kananan diri dapit sa Lapu-Lapu City Hall, talawa lang sa Luyo. Na ang Christine and Justin Crispihan. And thank you so much for watching and see you on my next food adventures. Bye-bye.